Oh guys, are you satisfied with your play? Yes, it was very nice here. You are warmly expected at a reception with some refreshments and a awarding ceremony, which is coming soon after the game. Looks, I guess you're going to be a winner. What do you think? Yes, we have another 7 minutes, so probably we will be the winner, and it's a great opportunity for us, and at the same time all the team. Nu da gol, mă! This match is covered by internet. Hai afară, hai băieții, hai Ionuț, hai afară, hai! This game is broadcasted by Husted Television, which is quite popular internet TV station. Ce te complici, mă? Așa-ți place să te... De 2 ori am vrut să o șutez și n-am. I'm not. Yes, because the results demonstrate this thing. But in the same time, I think that the cohesion and the homogeneity of the team could be added. So probably the next tournament, even if you talk about now that Europe, we have another thing. So. Good luck, we enjoyed the game. Last 5 minutes to go. Hai, pas! Hai, bagă piciorul, Dumitru! Păi ce faci? Dă-i-o! Hai să pasăm! Pas! Așa, pas! Hai, așa! Dintr-una, din două! Hai, Gabor, hai, pas, așa! Mám tu jedného z predstaviteľov z Petržalskej ligy, pouličnej ligy vo futbale. Vine, tvoj materský klub v Rakúsku na dnešný turnaj. Je to pravda, napriek tomu si tu teraz skončili ste na peknom 4. mieste, ak sa nemýlim. Očakávali ste takto? Priznám sa, že nie. Vôbec sme to neočakávali. Je to pre nás veľký úspech, postupujú do skupiny. A miesto je pre nás veľmi dôležité. Sleduješ to v finále, sledujeme neskutočne silný tým z Rumunska proti Ružinovskej lige. Čo si myslíš, dá sa to porovnať s Petržalskou ligou úroveň jedného Ružinovčania, povedzme? Hai să pasăm, hai să nu complicăm lucrurile! Așa! Din prima, Jula! Ce n-ai apucat? Că ai apucat să o preiei, dă-i! Scoate ochii, ce n-ai apucat? Na budúci možno porazíte, ak sa náhodou stretneme, nie? Potrenujete a dáte ich. Ďakujem ti. Posledné 4 minúty, urobenie sa s tým výsledkom Ružinov. Hai, și ajută-l aici! Vezi că se duce! Hai, 3 minute! Hai băieți, hai să tragem una! Hai, Cori! Keď joacă astăzi Šikovná prihrávka, len málo chýbalo, aby prešla. Možno by sme sa dočkali toho vytúženého gólu. Šachy, číslo 9, výborný výkon. A že by predsa? Veľmi pekná, ale bránkári listí ho. Ale píšte tu je! Hej! A máme tu verného fanúšika Slovana, ktorý ma však dnes úplne šokoval, keď chcel fotografiu s Romanom Kratochvílom, bývalým reprezentantom, ktorý je aj s Alim Lebakovaným, ktorí sú ale hráčmi Interu, vlastne veľkého rivala, bývalého, už môžeme povedať dnes, v týchto časoch, ale možno sa to znovu zmení. A ty si
Ale časom, ale ty si vytiahol interistický dres z tášky, prosím. Ja rád to také zbiam sportové šály. A to by si prišiel aj, keby si išiel, dajme tomu, meniť dres, alebo teda sa fotiť s niekým z Trnavy, by si prišiel s trnavským šálom? Teraz to sledujú všetci slovanisti na Husté TV, tak ty určite, ja si myslím, že ty by ťa mali nasledovať, to je veľmi pekné. Ale aj to sa snad zmení, fanúšikovia majú tiež sebe aj veľa dobrého a hlavne by nám mali ísť o futbal a Rumunom ide aj zrejme iba o futbal, lebo tí hrajú ako, neviem ako to mám nazvať, mašina, jak ruská reprezentácia v hokeji. Ale nie je to hanba, je to mimoriadne ťažký súper a Ružinov urobil maximum v dnešnom zápase za tú Cornele, zi că vine! Bravo! Lasă-și ca și un gol! Hai acum! Hai, accelerăm! Accelerăm! De încoace! Accelerăm! Dumi! De ce mai dai pase, Dumi? Roh, ešte tu bude roh, posledná minúta, posledná šanca zrejme na skorigovanie nepriaznivého stavu. Bravo! National team of Romania winner tournament against racism and intolerance in Bratislava. The second place. Gratulujeme, stretneme sa na recepcii, ktorá sa koná nedaleko od Kniazu Ladislava Sáru. Deci jur, de asta ți-am dat, ca să nu zică lumea apoi că n-am văzut. Tam sa uskutoční odovzdávanie Și cu cine ne filmează? Campioni, campioni, ole, ole, ole! Campioni, campioni, ole, ole, ole! Campioni, campioni, ole, ole, ole! Campioni! Hai la tubă, bă! Hai, bă! Hai că ne învârtim un pic, hai! Hai, bă, facem un pic, bă! Prineți-vă, bă, prineți-vă, hai, cerc, așa! Bă, cerc, bă, duceți, bă, ne învârtim un pic, bă! Ce mă? Hai, bă! Bravo. Vigile, băieți, să nu pierdem ceva.